Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Danas govorimo o jednoj temi koja je uveliko zapostavljena kod velikog broja ljudi, a posebno možda kod nas Balkanaca, a to je pravilna higijena zuba. Budući da ste kliknuli na ovaj video, vjerojatno vas zanima to kako da održite svoje zube zdravim. Pa ostanite do kraja ovog videa da vidite možda nešto u higijeni zuba radite pogrešno, što svakako nije dobro i trebate što prije da ispravite. Prva stvar, ukoliko imate bilo kakav problem sa zubima, najbolje rješenje bolje od svih drugih rješenja jeste dobar zubni ljekar, dobar stomatolog. Znači, nemojte se libiti, nemojte se bojati da odete na redovne kontrole kod zubnog ljekara. Najbolje je posjećivati zubnog ljekara čak i ako nemate nikakvih problema sa zubima svakih 6 mjeseci radi kontrole. Tu svakako spada i uklanjanje recimo eventualnog zubnog kamenca koji može da se nakupi na zubima, a koji može da dovede do nekih drugih problema. Nemojte nikako ostavljati period duži od godinu dana, a da niste nikako posjetili zubnog ljekara. A ako imate bilo koji drugi problem sa zubima, ne pokušavajte sami da ga riješite, pogotovo ne nekom sada prirodnom medicinom, da pokušavate vi tu nešto da izvedete. Nemojte da pokušavate recimo da trljate zub recimo agresivnom četkicom da bi vi recimo uklonili mogući karijes. To vam neće poći za rukom, nego najbolja stvar za vaše zube jeste prije svega dobar zubni ljekar, odnosno stomatolog. Zdravlje zubi, higijena zubi je izuzetno važna stvar, tako nemojte je zanemariti. Zdravi zubi su vrlo često razlog i zdravog tijela i drugih organa, a suprotno tome, ako imate problem sa zubima, pokvarene zube i slično, to može dovesti do drugih neželjenih posljedica po vaš organizam, tako nemojte misliti da je ovo bezazlena stvar. Mnogi na našim prostorima ulažu recimo velike pare u neke nebitno tamo stvari, znači materijalne stvari, a zapostavljaju recimo zubnu higijenu, pravdajući se recimo nedostatkom financijskih sredstava. Uzmite vaše zdravlje da vam bude prioritet, a svakako tu je higijena zuba. Iako je doktor važan, svakako važno je ono što jedete. Naime, ako se odate svojim strastima, recimo i uzimate ove namirnice koji su upravo dosta štetne, recimo šećeri, pogotovo saharoza, industrijski rafinisani šećeri, pa i pretjeran unos ugljikohidrata i tako dalje. Sve ove namirnice su upravo hrana za zubni plak, a to je bakterija koja živi u našim ustima i koja uništava zube. Pojednostavljeno, kako zubni plak funkcioniše? Šta radi ova bakterija? Ova bakterija se hrani ostacima hrane, šećera i tako dalje koji se nalazi na našim zubima i onda svakako kao i svako živo biće tu hranu prerađuje i izbacuje znači neprerađenu hranu i te njihove neprerađene njihova neprerađena hrana koju izbacuje jeste u stvari vrlo opasna kiselina koja je opasna za zubnu caklinu ili zubnu gleđ, jedan od najčešćih materijala koji imamo možda na svijetu, a to je ovaj glavni omotač zuba koji čini zub čvrstim, jakim i štiti njegov unutarnji sloj, znači, odnosno dentin. Kada plak izbacuje, znači, ovu, da kažemo, kiselinu i uništava zubnu gleđ, kada uništi zubnu gleđ, onda je već opasno, napadnuto je zubno tkivo, znači dentin koji je, da kažemo, mekani dio zuba u kojem se nalaze receptori bola i mi osjetimo bol, znači već tada receptori provode bol do živca i zub se postepeno kvari i problem, znači rješavanja zubnog karijesa postaje sve veći i veći. Tako što priodete zubnom ljekaru, što prije sasjećete nastanak karijesa u samom njegovom početku i razvitku, manje će vam se znači ukloniti zubno tkiva, jer svako uklanjanje karijesa povlači za sobom i posljedicu da doktor mora da otkloni i dio zdravog, znači zubnog tkiva za svaki slučaj, znači da bude siguran da se drugi dio zdravog zuba znači nije zarazio opet plakom i da se taj karijes ne širi dalje. Da bi spriječili nastanak zubnog plaka, on se svakako non stop
pojavljuje u ustima kada ga uklonite. On se tako brzo razmnožava, tako da ga je nemoguće potpuno ukloniti. Ali, zasigurno, nakon svakog jela, pogotovo jela koje je bogato, recimo, šećerima, ugljikohidratima i tako dalje, obavezno na bilo koji način isperite usta i ako nemate četkicu, uklonite bar prstom, znači istrljajte zube, održat ćete tako i pomoći ćete, znači, zubnoj higijeni, uklonit ćete fizički dosta plaka, tako da ćete spriječiti eventualni razvitak karijesa. Također, obratite pažnju na ishranu, riješite se prije svega gaziranih pića. Znači, moje lično iskustvo mnogih jeste da gazirana pića, posebno recimo ova agresivna pića poput Coca-Cole i Pepsija, izuzetno uništavaju zube. Znači, uništavaju zube. Ako imate zube, recimo pogotovo kutnjake koji imaju po sebi, znači, što bi mi rekli, morfologiju, znači imate ona olegnuća i tako dalje. U ta olegnuća ostaju, znači, molekule Coca-Cola, molekule Pepsija koje su upravo pogodna izvorišta hrane za plak i tu će vam prije svega se pojaviti karijes i onda dolazi svakako do problema. Također, vrlo važna stvar kod zubne higijene jeste i sam način pranja zubi. Pazite se pasti, recimo, koji su namijenjene za izbjeljivanje zubi. Vrlo često ove paste sadržavaju određene materije koji su agresivne i mogu naštetiti vašim zubima. Znači, čim one vaše zube blijede, znači izbjeljuju, mogu biti previše agresivne, tako da naštete samim zubima, oštećujući, znači, prije svega zubnu gleđ. Također, četkica kojom perete zube, nemojte da bude agresivna. Znači, izbjegavajte pogotovo one hard četkice. Ne čistite sa četkicom oružje, već čistite vaše zube. Uopšte nije potrebno da vaša zubna četkica bude čvrsta. Čak šta više, zubari preporučuju mekane četkice. Znači, imate soft četkice ili ekstra soft i slično, mekane četkice za zube, time čuvate vaše desne. I nemojte praviti velik pritisak, znači četkicom. Također, način pranja zubi, kako perete svoje zube, i to je bitno. Stomatolozi preporučuju 2 puta dnevno da perete zube, a od toga je svakako pranje prije spavanja najbitnije. Znači, nikako ne bi smjeli da ostavljate ono pranje zubi, što bi mi rekli, prije spavanja. Ali definitivno, ako želite da sačuvate vaše zube, preporučeno je 2 puta da perete zube. Ujutro, recimo nakon dočka i slično, i svakako navečer prije spavanja da operete vaše zube sa pastom. Znači, pasta jeste bitna, ali znači ti pokreti i četkica koja uklanja zubni plak, znači je također možda i bitnija od same paste. Nemojte da pretjerate sa pastama, paste su abrazivan materijal, znači paste za zube čak možete da koristite za poliranje metala. Tako, znači, pazite sa pastama za zube. Maksimalna doza, znači, pranja zubi je 3 puta dnevno i to odmah pod uslovom da niste puno pritiskali i da, znači, ograničite se na ono pranje zuba od neka 3 minuta. Znači, pretjerano pranje zubi također može biti negativno, znači da oštetite, recimo, zubnu gleđ, da oštetite, recimo, vaše desni možete oštetiti nepravilnim pranjem zuba na taj način da se desne povuku, dođe do recesije desana i onda se svakako tu pojavljuje zubna osjetljivost koja kasnije može dovesti do većih problema, do upale zubnog živca, a upala i iritacija zubnog živca kasnije može dovesti, znači, do pojave zubnog apsesa, da vam se pojavi gnoj koji će kasnije kroz kost da izbije negdje kroz desne u zubima i samim tim, znači, gubite živac, imate ekstremno velike bolove, izgubit ćete vitalnost tog zuba i kasnije se, znači, morate izložiti i rađenju endozahvata, samim tim i stavljanju vrlo verovatno, znači, zubne krunice, odnosno navlake, što bi mi rekli, znači, vrlo dugotrajan i mukotrpan proces. Endozahvat nije jednostavan zahvat, odnosno proces ekstrakcije zubnog živca je vrlo zahtjevan, znači i vrlo ozbiljan. Kod nas se to radi rutinski, ali neispravno obavljen endozahvat uklanjanja zubnog živca i ispunjavanje, znači, zubnih kanala poslije može dovesti opet do upala, apsesa i tako dalje, koji se tek mogu manifestovati nakon nekoliko godina. Tako da to sve izbjegnete, koriste mekanu četkicu,
pastu koja nije namijenjena za izbeljivanje zuba, neku prirodnu pastu, još bolje ako imate osjetljive zube, može i neka pasta koja je namijenjena upravo osjetljivim zubima. Način pranja zuba jeste znači da operemo zube, mnogi zanemaruju da peru zube recimo i iznutra. Vrlo je bitno da se zubi operu iznutra. Stomatolozi preporučuju da radite znači kratke, brze, kružne pokrete četkicom, a recimo mnogi griješe kada peru zube recimo znači sa prednje strane, pa radi ovaj pokret četkicom gore, dole, gore, dole, gore, dole. To je raširena greška. Možete izazvati recesiju desa, naoštriti vaše desne. Znači, donje zube preporučeno je da perete prema gore, da vučete od desne prema gore. Nema potrebe da znači radite neke agresivne pokrete. Znači, jednostavno kratki pokreti od desne, od korijena prema gore. Gornje zube suprotno tome. Znači, od ozgor prema dole. I svakako morate istavljati zube na sličan način iznutra i svakako od ozgor i od ozdo. Pored pranja zuba, nezaobilazna stvar koju bi ja preporučio svakome jeste svakako zubni dentalni konac ili flos. Evo ovdje imamo, znači ne reklamiramo nikoga, imamo više zubnih konaca, različitih proizvođača, možete isprobati, vidite koji vama najviše štima. Jednom dnevno, možda maksimalno 2 puta da ga koristite, pazite sa zubnim koncem, možete oštetiti vaše desne. Međutim, mnogo zanemaren artikal kod nas, ja recimo uvijek nosim, od stvari koje uvijek nosim sa sobom, trudim se da nosim, jeste i zubni konac. Kako čisti sa zubnim koncem? Znači, probacite konac između 2 zuba i izvučite. To je pravilno korištenje. Znači, nepravilno korištenje, kako ja to znam čisto koristiti se, da nabacim zubni konac između 2 zuba i onda vučem prema dole i vadim ostatke hrane. Znači, provučite zubni konac između 2 zuba do desni i izvučete ga na suprotnu stranu. I tako znači radite između svih zuba. Naime, najčešće dolazi, ono što sam vidio, najčešće također dolazi do kvara zubi kod ljudi. Jednostavno on pregleda zub vizualno sa svih strana, međutim ne vidi da je došlo do kvara između 2 zuba. Zašto? Zato što to su mjesta gdje najviše dolazi do ostataka hrane i to onda ostane nekoliko dana, raspadne se, truhne i jednostavno pojavi se zubni plak koji nagrize tu zub i prouzrokuje karijes, a vi nemate pojma da imate karijes, neka tek kad odete kod zubara kažemo, evo imate pokvaran zub, pa kako nisam ništa vidio, pa nisam pazio, nisam koristio zubni konac da očistim to što imam između zuba. Vjerujte, znam jednog momka koji studira stomatologiju u Saudijskoj Arabiji, ima tu dosta i genetike svakako. Momak nikad nije koristio ni četkicu za zube, a ni pastu za zube. Ima svih, znači da kažemo, ne znam da li su mu nikli umnjaci, ali ima sigurno 28 zdravih zuba. Znači 7. Osmice vam tek kasnije, znači rastu obično od 18. pa do i 70. godine mogu da vam izrastu, znači ovi umnjaci ili osmice zubi. Znači ima čovjek 28 zubi koji nikada nije popravljao. Šta je koristio? Misvak, znači korijen, obična grana, znači drveta koju koristio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za čišćenje zubi, koristi misvak i koristi šta? Obavezno dentalni konac ili flossing. Znači obavezno koristi flossing i to je njegova higijena zubi. I evo, znači momak je znači u nekim između 20. i 30. godine otvorio me, pokazivao mi je zube, nikada nije bio kod zubara, znači nikad nije svoje zube radio i sačuvao je svoje zube. Ovo su neki ključni savjeti koji bi ja volio svima da uputim. Znači, opet, vrlo važno, zdravi zubi su vam nužni za zdravlje vaših drugih organa. Također, zdravi zubi, čitavi zubi, cijeli zubi su vam neophodni za pravilno izgovaranje jezika. Znači, onaj kome je to bitno, recimo ko uči Kur'an, ko želi pravilno da govori neki strani jezik i slično, pa i svoj jezik, vrlo mu je bitno da ima zdrave zube, kompletne zube, da bi mogao da sve glasove, sve jezičke glasove izgovara onako kako treba. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ja nisam zubar, znači sve savjete svakako uzmite sa rezervom.
Svakako savjeti su tu jednostavno iz dobre namjere. Ako želite sa mnom da učite arapski jezik privatno online, javite mi se da zakažemo časove. Ako ste pripadnica ženskog spola i želite isključivo da učite sa ženskim instruktorom, odnosno ženskom instruktoricom ili mualimom, tu je moja supruga koja uglavnom izvodi privatne časove za žene, uglavnom znači teđvid, sufaru, ispravno učenje Kur'ana i osnove, znači ono da kažemo početničke neke nivoje arapskog jezika, pa možete joj se obratiti putem e-maila u opisu ovog videa. Svakako mi pišite dole ako imate kakve savjete šta da snimamo u narednom periodu. Lajkujte ovaj video, podijelite ga na društvenim mrežama, a svima do sljedećeg videa lijep pozdrav i assalamu alaikum.